I tell you what, there are things in life that you can never do too much of. And one of those things for me personally is educating and helping animals. Well, educating the animals, educating the humans about the animals. It's recently been in the news again and highlighted the lack of education. Yeah. The most basic of basic things, like don't be cruel to an animal. The fact that you have to tell that to a fully grown human like it is news to them still baffles me, but it's not the point. We need to do it. We absolutely need to do it. So when people give up their time and their expertise to help out, I think it's always worthy of support. To tell us more about the incredible things that they do at Wondervet is the founder, Dr. Annelie Greiling. Dr. Annelie, as ek kom by vet services, dierekunde, jy weet, dit is baie keer vir mense net vir die wat kan bekostig. Dit is nie 'n goedkoop storie nie. Jy weet dit self. Maar as jy lief is vir jou diere, dan gaan jy 'n plan maak, maar daar's soveel mense wat lief is vir diere wat nie 'n plan kan maak nie. Ja, Martin, dit is nogal wyd verspreid in ons land. Ons het verskriklik baie areas waar mense absoluut net nie privaat veeartse kan bekostig nie. Ek dink ons het al keer op keer gepraat oor die regte koste van veeartsenydienste en met alle reg moet veeartse daardie pryse vra om natuurlik hulle besighede se deure oop te hou. Ja. Maar ons moet ook in ag neem dat instansies soos die DBV en sovoorts werk net in hulle eie areas. Hulle werk net op hulle eie persele. Hulle sal uitgaan en hulle kan net soveel diere invat. Ja. Daar is areas in ons land wat mense diere het en eintlik baie lief is vir die diere. As 'n mens tussen daai mense beweeg en jy sien hoe die kinders met die diere in die pad speel en hoe hulle klein diertjies vashou, hoeveel hulle staat maak op daai diere vir beskerming en om hulle te help om 'n klein bestaansboer lewe te leef. Dan is dit altyd vir my baie erg om te sien hoe daardie diere ondervoed is, brandsiek is, nie 'n goeie lewelyn nie, en dit is nie noodwendig omdat mense nie vir hulle lief is nie, dit is omdat mense eenvoudig nie van beter weet nie. Die naaste, the closest vet is too far. It's unaffordable. They don't have the transport for it. I've heard these stories many times. So what we need to do is to take that help closer to them. Exactly. And that is what you started to do, your outreach. So tell me about that particular project that you do, which is, I think, incredible. Okay, so our project is named Wondervet. Okay. Wondervet as in a wandering vet. Ons loop rond en gaan soek waar kry die diere swaar. Unbelievable. Ons loop rond in rural areas wat regtig ver is van veeartse af, waar mense nie die inkomstes het om veeartse te kan bekostig nie. En weet jy, Martin, jy sal selfs verbaas wees om te hoor dat party van hierdie mense, as hulle vir jou vra wat jy doen en jy verduidelik vir hulle jy's 'n dieredokter, party mense het nie eens geweet daar bestaan 'n ding soos 'n dieredokter nie. They did not know that there are doctors just for animals. Presies so. Daar is mense wat nie weet dat jy kan vlooi en bosluisbeheer doen nie. Daar is mense wat nie weet dat 'n hond iets anders te eet as die oorblyfsels van wat in jou potte oor is nie. Ja. Daar's mense wat nie eers besef dat jy kan eintlik maak dat 'n hond minder babas het nie. Listen, and if you think about it, there are educated people that live in the cities that don't even know some of these things. Yeah. Honestly, there are people that are educated individuals, professional individuals that live in cities, in big centers, that don't even know certain signs of a dog in pain. If it stands with its head against a wall, whatever the case may be, they don't even understand why you need to sterilize. They don't even understand that sign is the dog, because the dog can't speak. Yes. That it's in pain. These are people that are professionals, okay? Let alone now you're going into the middle of nowhere. Yeah. You're going to rural South Africa. They don't know the word vet, dierekunde. They don't understand none of that. They just think it's natural that's the way the dog is going to look and it's going to die, and that's just part of life. They don't even understand. So the education process, let me tell you something, is complex, because you literally have people that earn money and can afford it that don't do it, let alone people in the rural. So your job is complex. You've got to educate people here in the cities that have matrics, sometimes degrees. They're professionals
maar as jy na die diere kyk, you think to yourself, what's wrong with you, man? Yeah, when last did you do worm your dog? Do you not know that should be happening? Yeah. So you got that on the one hand as a vet, and then you're also reaching out to people that literally, honestly need to be educated right from the start. I think it's incredible. How do you do it? Martin, ons wanneer ons areas identifiseer wat ek wil amper sê ontvanklik is vir hulp. Daar's baie areas wat hulp nodig het, maar die groot ding vir ons is ontvanklikheid. Ons probeer werk met leiers in die gemeenskap. Okay. Veral omdat dit verskillende kulture is, partykeer is dit moeilik om hulle vertroue te wen. So ons gaan uit na die areas toe. Ons begin met die leiers van die gemeenskap werk en dan begin ons tolke kry, want ook nie almal praat Engels of Afrikaans nie en ek praat ook nie elke taal wat in ons land is nie. So ons probeer altyd tolke kry, ons probeer altyd die leiers in die gemeenskap kry om vir die mense vooraf te sê, hoor hierso, ons het hierdie geleentheid, hier kom 'n dokter, bring julle diere. Okay. As jy iets het waaroor jy bekommerd is, bring hom. En dit begin so met iets so eenvoudig soos 'n brandsiekond wat ons behandel. Dit begin met iets so eenvoudig soos 'n hondjie wat krippel loop of 'n hond wat nie wil gewig optel nie. Dit begin daar. En sodra daai mense sien, hoor hierso, hierdie hond wou nou vir 2 weke lank nie eet nie. Hy het dalk kroniese bosluiskoors gehad. Hierdie hond was net nie lekker nie en môre oormôre waai hy sy stert en hy lyk beter. Volgende wat ons het is die hele gemeenskap kom nader en vra, hoe kan ons ook jou dienste kry? Hoe kan ons ook ons diere beter kry? Hoe kan ons dan word daar mense in die gemeenskap baie keer deur die leiers aangestel wat ons dan verder kan oplei en vir hulle sê, hoor hierso, julle is die ouens waantoe die mense kan kom wanneer hulle vra het. En daai ouens kan weer vir my kontak as hulle vra het oor goed wat nie so basies is nie. So you're empowering the community as well. I love that. Yeah, absolutely. This is incredible. How often do you do it? Ons probeer om so 1 keer elke 2de maand 'n uitreik te doen in 'n area wat ons dan nou meestal inentings, ontwurmings en sterilisasies aanbied, maar natuurlik ook is ons dan beskikbaar. Ek het gereeld 'n paar veeartse wat saam met ons volunteer. Baie van die veeartsstudente hou daarvan om saam te kom. Baie van die veeartsverpleegsters hou daarvan om saam te kom en ons gebruik dan hulle om diere te identifiseer, want ons partykeer 'n hele trop diere wat wag vir ons. Die meeste wat ons al in 1 naweek gesteriliseer en geënt het is 273 oor 2 dae. Just like those doctors. Dit is verskriklik baie. Talking about practical. Prakties wil doen as 'n vet, as 'n dierekundige, dan hierdie is vir jou. So julle doen dit elke 2 maande. So elke 2 maande. And where do you do it? Waar doen jy dit? In 'n radius om julle praktyk of? Nee, ons ry na enige plek in Suid-Afrika wat ons nodig het, solank as wat ons genoeg befondsing het om dit te kan doen. So ek sê altyd vir mense, befondsing is eers belangrik en dan kan ons beplan waartoe gaan ons, hoeveel kan ons doen. Sterilization is such an important solution. It's vastly underrated because it's just out of control. Yeah. It's so sterilization, and also with the sterilization exercises, that's when you pick up on other dogs and animals around. That exactly. and other problems. Okay, how much does it cost? What's the bare minimum that you need to go onto a sterilization drive? Martin, ek sê altyd vir mense, dit is baie moeilik om dit te vergelyk met privaat veeartskostes. Privaat veeartse het baie ander oorhoofse kostes. Salarisse wat moet betaal word en geboue wat moet gehuur word en al daai goedertjies. Ons werk totaal op 'n volunteerbasis. Ons veeartse wat saam met ons kom, spandeer alles van hulle tyd verniet. Al die expertise is verniet. Al die equipment wat ons gebruik kom uit privaat praktyke uit wat geleen word vir die uitreike. Okay. So net vir consumables alleen, as ons net praat van middele vir narkose, antibiotikums, pynmedikasies en daai tipe van goed, dan kyk jy na omtrent R500 per diertjie. Natuurlik kan dit baie duurder wees vir groot honde, vir honde wat reeds probleme het of wat ons ander siektes by optel. Vir kleiner diertjies, katjies en klein hondjies is dit partykeer bietjie minder, maar dit werk uit op 'n gemiddeld van so R500 per dier. Right, so and you're going to do another one now? Ons doen nou een van die 24ste tot die 26ste Maart in Gamma-Fefe in Limpopo. In where? Yeah, Gamma-Fefe. Oh, wow. Why are you making up names? I told you we were in rural. Dad, listen, bless you for doing this. I think it's an incredible thing that you're doing, and more vets and people should be doing it across the country. I know there are already a number, but I will. Yes, so if I were a lawmaker, you don't even know. But I think every person who should, because of the situation. Honestly, so bless you. I hope 2 things. I hope that you inspire more people like yourself to do it.
and to do these outreaches into Kofefe, because there are people there that didn't even know vets existed. Yeah. So you can imagine how animals could be suffering. Yeah. And secondly, I really hope that people enable you and empower you to do this. How do we support you? Martin, ek sê altyd vir mense daar's baie maniere om betrokke te raak. Natuurlik befondsing is die nommer 1 ding wat ons nodig het. Okay. Want nie almal is veeartse nie en nie almal kan kom help om operasies te doen nie. Maar vir die ouens wat nie kan help met befondsing nie. As jy in 'n area is, volg ons Facebook bladsy, volg ons website. As jy sien ons kom na jou area toe en jy wil jou hande vuil kry en jy wil vir ons kom help. Jy wil kom help gazebo opslaan, jy wil vir die volunteers kom koffie maak as jy wil. Kom. Jy's meer as welkom. Kom kyk wat ons doen. Andersins, ek sit ook altyd op ons website en op ons Facebook bladsy sit ek altyd voor uitreik 'n wishlist van dinge wat ons nog nie kon bekostig het nie, wat ons nog nie kan koop nie. En partykeer is dit so eenvoudig soos skropseep. Partykeer is dit so eenvoudig so scalpel blades en swart sakke. So as jy nie 'n groot bedrag geld kan bydra na die projek nie, is daar altyd maniere om betrokke te raak. Ek sê altyd vir mense, where is this? On our Facebook page, so you can just search Wondervet. Yeah, so WANDER VET. Wondervet. Wandering around. Yes. Wondervet. So go follow them there. Find out how you can get involved. If you got the money to give, 500 Rand a dog to get sterilized, and of course everything else that goes with that. I think it is so worth it, South Africa. Get behind Wondervet. I will get the ball rolling from our side with, let's put 50,000 Rand in. 50,000 Rand, that's a couple of dogs right there. And I challenge anybody who can support them with that amount to go and do it Wondervet. En soos jy sê, goedertjies, daar's baie goeders wat daar by saamgaan vir die van ons wat nie die maag het om daar te gaan staan self nie. Maar ons kan jou ondersteun. Baie dankie dat jy so was. Good job that you're doing, can keep doing it. Dankie baie Martin, julle maak 'n groot verskil. Julle gee my eintlik hoendervleis. Gaan maak 'n verskil jy ook en gaan ondersteun hulle asseblief. Dit is nie moeite werd. Daar's diere wat nie kan praat nie. Hulle praat nie. Hulle het jou nodig. You can be the voice for the voiceless. Morning Angels. Breakfast with Martin Bester.